Hello guys, hello mga Oragon. Dito ngayon kami sa Sari. Dumayo ang taga-Mahadjar sa paglalaruan ng basketball. Medyo maiiba ngayon yung ating place ng laro. So kita nyo guys, ang place dito ngayon, maluwag. Mayroong volleyball court. At the same time, mayroon dito court ng basketball. Ayan. At dito mayroon ding basketball court, parang dalawa yung court nila rito. At doon sa dulo, laruan ng mga football. Alright. So abangan nyo guys ang papawis mas ng trupang Mahadjar saka trupa ng Sari. Pero yung sa Mahadjar kulang yung players. Kaya kukuha sila ng players ng Sari. Okay. Nag-vlog-vlogan. So ayun guys, mga Oragon, abangan nyo ang papawis match na Mahadjar Boys and Sari team. Alright? Alright, ito na. Ang isa sa player ng taga-Sari, mayroon ng stretching. Okay. Yung magantay tayo ng iba pang player. Wala pa yung iba. Gagaling pa yata sa trabaho. So ayun guys, abangan nyo yung papawis match at ating iba-vlog yan. Ayan, yung mga tropa nagbibihis. Okay. Kikita nyo dito mga Oragon, maganda yung place dito. Maganda yung venue. Maganda yung court. Ayan, no? Mayroon pang tagalinis dito, oh. Yun. Masipag. Maganda, ibang klase yung walis niya dito. Dahon ng, dahon ng nyug yata yan. Right, mga Oragon. Mag-uumpisa na sila ng kanilang laro. Papawis match. Papawis lang to. Ayan, napadayo dito yung Mahadjar. Pero kulang ng player. Kukuha sila ng player ng Sari. Ayan. Nandito kami guys ngayon sa Sari. Sari District, Jeddah, Saudi Arabia. Alright, so ayan guys, mag-uumpisa na ang laro. Abangan ninyo ang laban ng Mahadjar Boys saka Sari. Ayan. Maraming player yung mga taga-Sari. Ayan. So ayan, umpisa na ang laban. Vlog to, naka-vlog to. Panoorin nyo sa YouTube. Play. Ayan. Labas ang bola. Yun, inbounding yun. Pinasa kay Pasculado. Number 5 to Priagido. Wala. Unang hagi si Priagido. Wala. Ayun. Ando na ang bola sa blue jersey. Pinasa. Ayun, number 28. Wala. Ayun. Napunta. Nakuha ni Priagido ang bola. Pinasa kay Marqueta. Number 8. Wala. Wala. Ayan. Nakuha na number 20. Number 20. Binigay sa blue jersey. Ayan na. Binigay. Number 35. Jump shot. Wala. Ayun. Nakuha ng number 3. Tumatakbo yung number 3. O yun, oh. Ayan na. Mr. Oiram. Nakuha ng number 35. Number 20. Trying to 3. Wala. Ayun. Nakuha ni number 10. Pinasa kay Pasculado. Pasculado. To number 3. Sayang, wala, di pumasok. Ayun, tinagay sa number 35. Diutay. Yun. Score. Number 3. Binigay kay Pasculado to Priagido. Number 10. Pasok, number 10. Score. Ayan, nagde-dribble. Ayan, ano bang number dito? Number 28. Sig. Gapasa ngayon na ang bola. Number 18. Kanya pa rin. Yun, pasok. Number 18, pasok. Black t-shirt, nagdi-dribble. Pinasa kay Marqueta, number 8. Wala. Number 20. Ayan, hinagis sa blue jersey to number 35. Wala. Ayun, follow up. Oh, wow. Ayos ah. Bounding Marqueta to number 3. Pasculado to number 3, nakuha, binigay sa number 20. Ando na ang bola.
Number 35, Butay. Back to number 20. Wala. Mr. Oiram. Ayun na. Binigay kay Pasculado. Pasculado nagliap. Ayun. Pasok. Ayun. Subscribe. Ayan na. Nagdi-dribble. Red jersey, number 18. Binigay sa number 35 to number 28. Oh, nakuha ni Priagido, number 10. Binigay sa number 3. Ando na yung number 3 to Priagido, back to number 3. Iyaw. Pasok. Ayan na. Nagdi-dribble, number 28. Binigay sa number 35. Trying for 3. Wala. Priagido. To number 3. Ayan. To number 8. Marquita. To Pasculado. Number 5. Wala. Mr. Oiram. Yun. Nadali. Kailangan talaga ng pizza. Ayun na. Blue jersey. Ayun na. Lambilis. Tumatakbo. Pinasa sa number 35. Wala. Ayun. Nakuha. Balik sa number 35 to blue jersey. Ayun na. Sa ilalim. Nakuha ni Mr. Oiram. Ayun. Pinasa sa number 20. Ayun na. Sinyot. Sino ba yung nag-shoot na yun? Number 28. Wala. Hindi pumasok. Lost ball. Ayun. Mr. Oiram. Birahibay. Kumbatibay. Ayan, Mr. Oiram binigay sa black t-shirt to number 3. Wala. Ayun, Priagido. Wala pa rin. Rebound ng number 18. Binigay sa number 20. Ayun na. Number 20. Oh, loose ball. Turnover. Ayun na, score 4-3 daw. Lamang yung 4. Pasculado to number 10. Priagido. Wala. Rebound ni Pasculado. Wala. Ayun na. Priagido. Supalpal. Priagido pa rin. Wala. Number 18. Rebound ng bola. Number 18. Nandun na yung bola sa blue jersey. Pinasa. Number 18. Follow up. Kanya pa rin. Ayun. Pasok. Ayun na. Pass break to Pasculado to Priagido. Wala. Nakuha na number 18 to number 28. Number 28 ngayon nagdadala ng bola. Ayan na, number 28. Trying for 3. Yes, sir! Pasok, 3. Long shot ah. Pasok na pasok. Ayan. Si black shirt nagdadala ng bola to number 5. Pasculado to Mr. Oiram. Wala. Pasculado. Rebound ni Pasculado. Napapayungan. Pasculado. Priagido. Natapal. Ando na, number 35. Yes, sir. Pasok. Ayos. Mr. Oiram to number 3. Number 3, nagdi-dribble. Ayun, naghahanap ng mapapasahan. Ayun, pinasa. Pasculado sa ilalim. Pasculado. Ayun, pasok. Nadali. Number 28. Nagdadala ng bola. Number 28. Ayan, binigay sa blue jersey. Ano ba yung number nito? Ayun na, wala. Ayun, number 28. Pasok. Pasculado, pass break to number 3. Right. Ayun na, number 1. Nasungkit, number 20. Naistilan si number 3. Nandun na. Tinagis, wala. Pasculado to Priagido. Yes, sir. Pasok, Priagido. Points. Ayun na, ang bola. Blue jersey, tumatako. Ayun na. Mr. Oiram, nilampasan, wala. Priagido. Ayun, number 3. Number 3, nagdadala. Ayun na, number 3. Wala. Ayun. Turnover. Madilim dito ah. Right, back to the ball game. Pasculado. Pinasa kay Priagido. Wala, kapos. Number 18, rebound. Ayun, binigay sa number 20 to number 28. Number 28. Ayun. Blue jersey to number 35. Yes, pasok. Number 8, Mr. Oiram. Ayan. Number 5, Pasculado. Foul daw. Mr. Oiram inbounding the ball. 9-6 score. Priagido. Wala. Pasculado. Ayun pasok. Inbounding 18 to number 20. Number 20. Nagdi-dribble ng bola. Binigay sa number 35 to number 18. Yun pasok. Number 18. Change court. Change court na sila. Alright. Black shirt.
to Mr. Oiram. To number 3. Wala, hindi pumasok. Ayun. It's a loose ball. Same ball. Inbounding. Black shirt. Long hair. Ayan. Number 3. To Pasculado sa ilalim. Wala. Ayun. Pasculado ulit. To black shirt. Ayan. Yun. Pasok. Number 18. To number 28. Layo ah. Number 28 to number 20. Yes sir. Wow, ring lisa. Pasok na pasok ah. Mr. Oiram. Dribbling the ball. Mr. Oiram to number 3. To number 10. Wala. Ayun, number 10 ulit. Ayun. Wala. Foul daw. Same ball. Inbounding number 3 to long hair, black shirt. Ayun, drive sa loob, jump shot. Pasok, yes sir. Pasok na pasok sa banga. Ayun, number 28, nagdi-dribble ng bola, number 28. Pinasa sa number 35, wala. Ayun, black shirt kay long hair, pinasa sa number 3. Number 3 to Pasculado. Pasculado to number 3. Yan. Mia sa deck. Ayan na, number 20. Nagdi-dribble. Number 35. Uy, wala. Ayun, balik sa number 35. Wala pa rin. Number 18. Wala pa rin. Nakuha ni long hair, black shirt. Ayan na. Ayan na siya. Nagdi-dribble. Black shirt. Ayun na. Ang bilis. Nag-layup. Wala. Rebound ni Pasculado. Pasculado. Wala pa rin. Long hair. Oh, follow-up shot. Yes, sir. Pasok. Inbounding number 28 to number 20. Alright. 2-1 ang score. Ayun na. To number 28. Binigay sa blue jersey. Oh, wala. Number 18. Rebound to number 35. Wala. Lampas. Ayun na. Pass break. Nakuha ng number 28. Ayan na. Number 20. Binigay sa number 20. Back to number 28. Trying to shoot. Yes, sir. Pasok. 3-point. Galing ah. Bibilis. Ayan. 4-1 ang score. Pasculado to number 3. Number 3 to Wow! Grabe ginawa yun. Magic yun ah. Grabe. Pasa yun ah. Sag-shoot. Alright. Back to the ball game guys. Number 28. Ayo. Blue jersey to number 28. Binigay sa number 35. Ayan, to number 18 sa loob. Number 18, wala. Oh, it's a foul. It's a foul. Ayan, number 28 to number 20. Binigay sa blue jersey. Jump shot, wala. Nakuha ni Pasculado. Pasculado, ang bilis ni Pasculado. Ayun o, Pasculado, pinasa kay Mr. Oiram, wala. Pasculado again. Yes sir, pasok. Yan. All four na daw. Number 28 now. Nagdi-dribble ng bola. Number 28. Binigay. Number 35. 35. Jump shot. Yun o. Pasok. 3-pointers pala to si number 35. Pasculado. Pasculado. Jump shot. Wala. Nakuha ni Priagido. Priagido to Pasculado. Alright. Pasok. Pasculado. All score na. Ayun na. Number 28, 3-point. Wala. Nakuha ni long-haired black. Si Blackman. Ayun na. Ando na. Jump shot. Yes. Pasok. Ayun na isa. Ayun na. Blue jersey. Blue jersey. Ayun na. Nag-drive. Wala. Nakuha number 18. Oh. Foul. Right. Inbounding the ball. Number 28 to number 20. To number 18. Sa loob. Sa ilalim. Nag-layup. Wala. Nakuha ni Priagido. Priagido now, nagdadala ng bola, binigay sa, na-steal, number 20. Binigay sa blue jersey, ano na, sa ilalim, to number 28, trying for 3. Pasok. Grabe, mga shooter pala dito. Alright, 6-5 ang score. Ayan na, number 3. Inbounding to number 8 to black shirt. Ayun, pinasa, nakuha ng number 28. Binigay sa number 35. Oops! Number 35.
Binigay sa number 18 na yun. Oho, binigay. Number 28. Uy! Pasok. Number 3. Binigay kay Pasculado. Ayun, nakuha ng number 20. Number 20. To number 35. Wala. Ayun, nakuha ng number 3. Pasculado. Binigay kay Pasculado. Ando na si Pasculado. Ayun oh, easy lang. Ayan. Number 20. Nagdidribble ng bola. Number 20 to number 28. Ayan. Hinaharas ni Mr. Oiram. Ayun. Mr. Oiram. Mr. Oiram. Ayun na si Mr. Oiram. I-shot mo. Mr. Uy! Wala! Number 20. Dribbling the ball. Number 20. Ayun. Ayun na daw. Nando na. Yun. Ganda. Ayun na. Pasculado. Na kay Pasculado ang bola. Pasculado. Pasok. Pasculado. Number 20. Binigay sa blue jersey. Alright. Blue jersey. Jump shot. Ayun o. Pasok. Ayan na. Last na. Priagido inbounding the ball. Pasculado. Pasculado to number 3. Number 3, back to Pasculado. Pasculado, tinira, wala. Ayun, Priagido. Wala. O Pasculado, Priagido. Wala pa rin. Priagido ulit. Ayun oh. Tagal ah. Number 28 to number 20. Dribbling the ball, number 20. Number 20, yun oh. Number 20 to number 18. Aludinho, ayun number 18. To number 35. Back to number 20. Wala. Nakuha ni Priagido. Binigay kay Pasculado. Pasculado. Ayun na si Pasculado. Wala. Uy, foul daw. Alright. Number 3. Inbounding the ball. Number 3. To black shirt. Number 3. Trying for 3. Wala. Kanya pa rin. Ayan. Number 3. Inulit sa 3. Wala. Priagido. To Pasculado. Yes, sir. Yan na. Alright, blue jersey. Inbounding to number 20. Binigay sa number 28. Blue jersey. Ayun na. Number 18. Ayun na. Number 18. Trying to shoot. Wala. Nakuha ni Priagido. Binigay doon sa number 3. Number 3. For 3. Wala. Ayan na, number 28. Nagdidribble. Binigay sa number 20. Number 20 to number 28. Jump shot. Wala. Nakuha ng number 28 to number 35. Wala. Ayun, nakuha ng number 20. Binigay sa 18. Close ball. Alright. Inbounding black shirt, long hair, to Pasculado, trying to shoot, wala. Ayun, nakuha. Blue jersey, ayun na. Hinahabol ni Mr. Oiram. Blue jersey to number 35, wala. Mr. Oiram. Ball daw. Ayun na, number 35, inbounding. Blue jersey. Ayan. Blue jersey, ayun na. Binigay sa number 28. 28 to number 35. Wala. Right. Back to the ball game. Number 20. Nagdidribble. Nagdadala ng bola. Number 20, ayun na. Number 20 to number 18. Sapal ni Pasculado. Right. Inbounding. Number 35 to number 20. Number 20. Binigay. Nakuha ng number 28. Jump shot. Wala. Nakuha. Mr. Oiram. Binigay sa number 3. Ayan ha. Pasculado. Si Pasculado to Priagido. Yes, sir. Ayan na. 1-0 daw ang score. Alright. Inbounding. Number 28 to number 20. Blue jersey. Ayun na. Blue jersey. Ayun. Wala. Nakuha ni Priagido to number 3. Ayan na. Si number 3. Ayan. Mr. Oiram. Wala. Ayun.
Number 20. Number 20, nagdi-dribble. Binigay sa number 28. Wala. Number 18, na-rebound to number 28. To number 20, wala. Nakuha number 28. Again, ayun o. Pasok. Woo! Grabe. Ganda ng laban ah. So ayun guys, tapos na ang kanilang laro. Ang ganda ng laro, ang bibilis ah. So ayun, dito nagtatapos ang first game. Panalo pa rin ang Sari team. Alright. So ayun guys, abangan ang second game. Mayroon pang second game, ang daming player. Ayan, daming player dito. Ayan oh. Nanibago ko dito sa sa court, malawak. Malaki. So ayun guys, tapos na yung first game. Yung first game, panalo ang Sari. Sorry. Okay. Abangan ang second game.